Nabita la ilaha illallah pamulangi aja puiwi makadadega gapuang wat dingi sompa imma gi makadadega gawat di papole guna tolak sukara rilainai pengalataan. Itu yang pertama. Jadi narek kona yakini ni tawe makadadega gapos sanadinna pengala ta'ala. Berarti itu sudah masuk kalimat la ilaha illallah pertama. Salah ini. Tapi la ilaha illallah kedua, maka day nabita iya naro pasang makada degaga ulle degaga peristiwa degaga mualani yari degaga poleko sanadinna pongalla ta'alaman mamula ni marajigi nasaba menre ni jede. Jadi ya ko angka tau makada angka gaga upapole angka gaga upakangka iya nasabari nasaba mabalu ka wadi nang kadalle upoleang nasaba makareso ka nang kawadi upoleang makoe nasaba maguru ka iyang pay matya ka makura kami matok masampaje salama ka di panadati la ilaha illallah kedua yaitu tahu nasaba dega gawat di padi boleh tapai rilalanna atin nasi dia ata kecuali pengalataan ya ku iya tu nalaga sabaraki. Jadi aja tabangga maka nama sampaja kana saba iya de pengala taala ni taru itapai rilalanna atin yang pewat di takedo ya sang sampaja. Iya ko nalaga ipo ang Allah Ta'ala iya ro pajak jami sampajan. Jadi tapae po ang Allah Ta'ala ni padami. Jadi aja na to bangga. Makanya itu makadai po ang Allah Ta'ala na hadis at kutsit man lam yashkur ala na'man walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai. Iya nang kataw din na sukurugi papedali ang kewalin. Berarti po ang Allah Ta'ala na sabari ng kataw. Tanya ini walam yasbir ala bala dena sa bala tarimay abala berarti pumalataran na sabat napuli ya gagawin walam yarda ala qada dena ridha tarimay anu pura upat tentu ngi berarti semua yang kita alami serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ia ko tulle dipakai ya rotalwe tapi kapan de tulle yakini ya rotalwe maka de pamala taala paliyat rabban siwai suri itu tahu siapa pun nasumpay aja na yan nasumpa. Paliyakhruj minal ardi suroy masuk sa liwan na linok. Unro na cacana po malataan. Jadi dia na la ilaha illallah na kedua. Kemudian la ilaha illallah kataluna sa nabitan na kodang Sayyidina Ali. Ini puncaknya la ilaha illallah. Yan na dito degaga sebuah hilalan na yalino kecuali po malataan. Ia ko iya na tudega ganon rita lepo pakitan na tau kecuali dia teringat kepada Allah. Dega ke sewa-sewa nita kecuali dia kembalikan kepada Allah. Ia na riasa ma'rifatullah. Ia ko iya na tu puncak dari hakikat keimanan. Jadi malalang itu. Jadi mulai dari la ilaha illallah pamula maka dega gapos sa nadina po Allah Ta'ala. Yang kedua dega gawat dikanaka dega pulay ka deu tatungang ipakaswingi dega gawat diwalabi makukutanya po Allah Ta'ala mana matur. Kemudian yang ketiga la ilaha illallah dega kasiwa-siwa kecuali po Allah Ta'ala. Ya ko iya na to talbe berarti letu ni. Iya na to nang sa guruta kay Jabir Rahman Amudale. Menurut pesan na guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad maka dia guruta kay Jabir Rahman Amudale maka dia letu na aku buku. Iya no na nasa yang terakhir. Ini agak berat, tapi mudah-mudahan kita bisa pahami dengan ringan. Ia tuh na naipake lala sampayang. Ia mana naipake? Ia matuti pake podong. Ia matuti pake masikiri. Ia matuti sirinda ibadata. Ia mana ditipake? Oko mipabungan. Ia na tak betul na ia na lolos di oko kalimat la ilaha illallah malumuman niya tulomon. Oko mipabungan namun. Na iya kukuy masalah mana lomon sampaya denule khusyuk padong denule si sambung si kiri de na melotan na mangaji kitya si sambung. Tentang ko nasaba okay pabungan na masalah tapi yan ako pabungan na makanya
Oke, la ilaha illallah makanya pahami. Makanya yang pertama itu adalah akidah. Akidah jolo. Cuma ini macam ramai di pacaramai tanpa sempajang. Sehingga kadang-kala berat. Tapi dia nama dikatakan sebab dua telumu atau pandita. Ya Pak ya dia selengata termasuk saya pribadi. Ya Rasulullah ngata ini asalang malalam. Ya sanga asalang malalam nasaba Indo salang si kola yung rima guru salang. Biasa ki gari pasahada. Betul kan? Ipasalang ita wayasa kola sunnah. Itu okoto gari pasahada si bawa ki pak tinggi. Yan na nakadataw pandite untuk pembimbing kalbu kita membutuhkan orang. Tapi malah gitu, sabak dia na yung mana natamulid takuni rupa di samakir. Nasaba betungan na ang kami matopa metode na iya ko piki may aguri kami kakita. Tapi namu ibaca kita pa ako din nagaga tang papahami ki malah gitu. Kecuali to makajami mapahana. Ini gitu sampai to pandita dua telu aga na surau ng ilaw ko ri po ngalatala di bukar pak makana magti po ngalata man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Dan ini kita napakilo ri po ngalatala madeje maka nalingi paham ilalan agama. Jadi ilaw ki ri po ngalatala supaya nalingi paham ilalan agama. Apa namu baca maloli suko din nalingi paham din desek. Maka dia paling masuk ya. Makanya ini berat. Kemudian yang kedua, maka kau nak pembimbing ilmu makoro kita membutuhkan ulama. Pembimbing kalbu juga kita butuh ulama. Mak bisa motoroi lagi nareko diniris secara namarjing. Butuh metode, apalagi menuntun kalbu itu butuh seorang pembimbing. Makanya yaitu sampai kita butuh guru sebenarnya. Nah ini dia kota tedo mereka gurunta, mereka pacara motorli. Itulah yang nanti mengajarkan. Kadang aku itu sidongan. Yan na to ampay o kilala na sampayangi kang angka syahada o to. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Madarli siya si sambung. Ibaca bami na lapakalila tapi dia nulit batu o kilala. Apa ia tu sampajangin pak mapamulay katabere itamay memang ni. Apa mayana tu ampai makresan ni sampajang mapamulay katabere. Dia naman di kagamana-mana walino ki mana-mana si pali ki ko dito kata katabere. Tapi kapa katabere ki tatamay ni tu onrong iya tu na janjengang ni pangalatala. Ajalalo tas ukur sa diwang. Yan na tu ampai makataw pandite nalisay paringaramu masuk ko tu tama ko pe masijak. Dan ini yang agak berat memang. Sebab nomor CD madari kendaraan ni lalu paganggu tuh. Jadi betul kemudian iya je robaca apa itu sampajangi tanya tujuan. Mereka tahu keliru kok Pak. Iya itu sampajangi tanya tujuan. Tanya alak mi. Pakai kesami tanya tujuan. Iya nang kata malai sampajang na tujuan. Iya nang pura na jama kada selesai. Merdeka ni. Padahal tanya itu. Pada itu sampajangi maka ada kendaraan. Melo mi ipakin laukeka. Kalau mi kilo jupanda, ipakai Kyoto. Iya naro oto ero kendaraan alat. Tadinya tu tujuan tu ya oto alat tujuan sabaraki. Dikai dorongan tu. Jadi makuye. Maka kau nak alat pada tukangnya. Iya rokatan na tukangnya alat mi untuk pelengiri ajuin. Jadi tujuan na sitongan na kata, tujuan kita ni rokatang tujuan. Kamakiro, sampajangnya makotona, iya tu sampajangnya alak mi. Na sabaya ku ibukay, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kemudian as-salatu miftahu kulli khair. Jadi sampajangnya tanya tujuan. Tadinya. Jadi ya kona bukaran ni po Allah Ta'ala sinin na decenge berarti icapa ini tujuan na sampajangnya. Magi to masampaja melo mi chapa yero iya ko dia patuloy berarti kan dia penadapi tujuan na to. Nika makiro inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya na dia panatulog pa polo ko pagkaw ka masalay berarti ni pa kita sampaja to. Iya na to ampay makada nabitan ka sahaba pura ni masampaja pura ni matahaya pura ni magrasala tapo makin nabitan akan ni ko pero di mo masampaja di ko yasa di mo masampaja na pura ni makalicu akadua
Itu jadi makanya Nabi tak belum sholat. Nah padahal pun Nabi Sallam. Jadi kaya biasa sampaya. Iya naruna nakka itaw panditay nasapa nakaji itaw panditay angka na dua talui taro na mala kesimpulan. Maka dia ro sampayangi komunikasi padongan lo lipongi. Iya ku ikaji mako mematoy. Ite gare. Angka yasa sampaya sunnah haja. Angka tu yasa sampaya sunnah istihara. Angka tu yasa sampaya sunnah musafir. Ito. Angka yasa sampaya sunnah mapagkaraja masigi. Pada sampaya doon rakamat oro. Iya matui baca. Pangupo na madali iya matu kulang labi natin na. Iya matui baca ko tahaya niya namibawa si sama. Tegere. Pada sampaya. Magi na to makada sampaya sunnah haja. Mato makada sampaya sunnah toba iya. Mana to makada sampaya sunnah musafir. Kinri mo perbedaan na iya mo baca. Tumak jenis mato ni jaba dua rakam mato ia mato ibaca ko masa paja sunah aja niat na bawa beda kinri berarti angka isa na mestilah jadi ia rosam pajangi paala ni na sabak dega kapakak kasa na paturu papo Allah Ta'ala lori na dinadimat dioloy pada sampajangnya na jamay to manabita. Jadi maka itu pandita di pagaga ala na paturo po nga lata lawat dingi tembus masija melintasi 7 pintas langit betungan na 7 lapi lagi betu kecuali sampanya. Ya ko pak doang ang kadapi ni langit pamulang na tatutuk din na naliw. Ang kalangit kadua minarewa, ang kalalo adenen reko yesi nulu na si jaka. Tapi iya na sampayang nasa na bita ala memang nabatu lagi pitu lagi nabatu bahkan maliwal layase dari sidratil muntaha lanjut ke alam istawa sampayang ini jadi yana sampaya tahu nolek batu itu maka da kaya na sampaya ternyata Fatihah kuncinya yana tu nak kedana kita la salat liman la yaqra bi Fatihatil kitab degaga sampayan na punay taudi inabaca Fatihah. Di situ kalimat la yaqra. Qara itu dua, menghadirkan lahiriahnya sama hakikinya, zahir dan batin istilahnya. Tajuk gere. Bismillahirrahmanirrahim. Tapahani gere. Nasaba asal na po ng Allah Ta'ala ya maraja pagkamasi na niya maraja bacarin. Iya ko pagkamasi, Rahman, berarti tanya rupa. Tanya watakan. Tapi itu masuk ke kalbu. Kasih sayang. Jadi aja na lahir niya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu ko ibaca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sinin na papuji. Ang kamanang iipangololori po mapunang isinina lagi. Aga nasa po nga Ta'ala. Magkalay po nga Ta'ala. Hilalan hadis sa kutsi. Uwing nangakuy ka atak ko. Nakuyi-puji atak ko. Itu dialog. Itu ang ito ba na tayo ba? Dito na makanja la. Lago na. Iman na galimag katangkalin. Iman na Madina mga galago na biasa-biasa. Nabaca korang isasuway makra. Tapi betul lalang nasabamagi itu dialog. Ina tu nak kada pandita. Iya komeko sipat bicara si Bapa Allah Ta'ala baca korang. Namurajing apa dia pak? Napaigang kay bacero. Dia panigang kay pahagi. Maka dia tu apa maka dah. Jadi ko mangaji ki koramalangnya aja tak dilas tema. Makanya maka di pura itapatam macicam tala di korang kay terjemahan na tabaca memang tabaca ulang inapatan nanustui betul na o maka damakui je pale tanya tafsir sana itu aga pale ahli bahasa pak ya ko tafsir tu najelaskan iaitu kata per kata jadi salah itu ko maka Al-Quran dan tafsirnya tania Al-Quran dan ahli bahasanya nasabak bahasa Arab ipak bahasa Indonesia. Jadi dapat makui pelik betungan cuma marajini pak de pagaga kita pemai
ako orang mabantungan ngogi supaya hindi ogi mabasa ipa kecuali guru ta kali silendre moki kinta tafsir Al-Quran 30 juz itu mabasa rogi di sini nyamanan tagumlek baca lontara apa lontara siya tanya pa oki bahasa Indonesia mabicara rogi oki lontara mo pa jadi di terbatas siya pamega atau di bisa baca ya no termasuk ya makar baca lontara. Jadi mudah-mudahan roang kapangkuragan atau kusidrape bernasidin na rotopan itatamatu yaling anu supaya na terjemahkan ni gagaya dalam bahasa Bugis ditulis bahasa Indonesia supaya wadimi na napakit tahu apa iya ro bahasa makiro marjing kemudian makadaka una alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yang aku rupe mapongalata maliki yaumiddin maka day po Allah Ta'ala nangagwi ka atak iyaka na abudu idin po musompa wa iyaka nasta'in idin po rimilaw tulong iyan na yung relate pa aja dapat taruyok ko iya ko tadapi iyaka na abudu wa iyaka nasta'in na maka day po Allah Ta'ala untuk hamba ko apa yang dia minta agad ilaw ko matarubawa mi dito Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Langsung ihdinas siratal mustaqim. Itu jolo lepangi jolo. Jadi apa kasih Pak bicari je. Pada ko to mangolo si Bapak Bupati nasuruh ki makadalaw ko may aga menilaw. Pada ko to bicara niya assalamualaikum wa waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak taundang hadir okoy. Syukurullah dekat nasabak talinga kesempatan untuk si runtung ini. Engkau Romelo Wilaw. Matarumami ang kaya Romelo Wilaw hindi na matartar dini po kadaga Wilaw ika dito nalingi po alatala pa din Wilaw makanamami kaya Romelo Wilaw makana hindi nito pada kong tapada Pak Bupati makana hindi mi ito dibantu ka hindi mi ito onrima dene hindi mi dibantu ka dena ni Wilaw makana Ilaw ko amin ito may Wilaw iyan na ito ampay sampayan, dialog, komunikasi si mapungalatan. Ang ilaw ni Ripo nga nasa bapong yung matumang ka na, unto hamba ko apa yung minta. Tapi ka din nilisari. Iyan na ito ampay dari dulu ulama kita, maka dia sampayan niya. Ayaw pala, lumawan niya na, apatan niya tujuan ito sampayan niya, alak ni, tujuan mo, may kumangilaw. Iyan na ito niya, sa sampayan sunnah haja, sampayan sunnah majinna. Ito keren. Oh iya, anu otomatis nih. Ya. Jadi makanya yan itu ampay ang kayasa sampaya sunah haja betungan na aga mo chinay ya kunadati ya kana budoya kana stay lipan no milaw ya mo chinay ya koro ang kayasa sampaya sunah musafir ya komelo ko joka ang kagagami murusu sampaya sunah ko jolo usahakan ni sampaya nasaba what bisa na mo dito masampaya naman to milodon ko upasalamat ka tapi di naman to ito ya ko sampaya betul yan na to ampay makadadiga kapag kakasa kami na suku wadi paling masija langsung si Pak bicara langsung pungnya dia na pakai palantar kecuali sampaya iya kodo mega mo palaway makiro yan na to ampay nabita dito ka kapag dia na sampayan melo ijokan masampayan makadamit sampayan na paisa na sampayannya dong bentungan nero sampayan na musafir dong musa doa perjalanan cuma iya ni ko to masampayan tembus sih apa makadadi ga alay ang kasapat doang ang ay nomor 2 mi ito ang kasikiri nomor 2 mi nomor 3 ya titip o ko tawe yan natin ay pada puima doang icet patitip man ito ito iya paling makanja ko hindi mangolo kamakiro jadi tapahan kira-kira ganda ya apa kadangkala teh Pak masampayan kasi tapi laba kami Yero nanangi ka ko, di iya pa makada penting ubahas cek di iya gagay supaya tesang makado iya biasa isang pajak doang. Itu walaupun isinya nanti semua doa, cuma dia ini yang mana makanya katuturo ko suju paca kurangnya, nasuruh kinabita nilohe. Ada satu apa angka nang kanabita nasuju sahabat makada ada satu hari apa angka kita ada sa waliro sa maniwani na lantuk.
Kamu biasa kita kunindra kita tapi dia parewa. Pak ang kalimat tu istilah na gurun tadesa maka da tau bodo iya tu mapinrangan kita na. Tapi lebih pa bodo na tau minrangan kita ko na parewa. Itu pesan tagulan. Itu kan. Jadi wali sere nasoro ensiklopedia hadis Nabi. Metta metodi wa Chinaiwi napami makade kebetulan nono ice de alina lebih banyak 4 juta 4.800.000 itu. Jadi memang itu lengkap lebih naratuna sa hadis sana. Dan itu kemana kolom? Magis itu ngan apa bu? Di situ dijelaskan langsung oleh Rasulullah. Memang angka-angka nabita sujud. Angka sahabat tayung nata buka pintu na naitay sujud inabita. Masampayan nga ron na sujud. Mangingi itayan ni de na toko naitay. Wah matanda ni Yesu layo pasay. Lawi pasay malibende nagiri inapanalali na panatata na dingi bay nina na suroy nasi na parewa pe mag sujud mo pinabita na kulit. Maka kira-kira tani ako. Kupura ni makire bebe malale bebe na paitata bebe na torewa mitamo piro mataja na mitamo piro mataja na patoko na bita. Iya na ron nakuta na makada aga manatabaca na tamay talada na dindre ko taja ginapuli na mapasa uri na sujud mo bite aga nasa nabita unron na atay kami ng may chabe lauripon na ribato sujud. Tapi iya ro sujud dito sujud pa angkat o pa ulog na may sujud iya din na kayo-kayo ka. Nagkamakiro pa. Ano? Jadi da coba gari makna ini gari ice de iya. Ya guru mi matoba gitu Pak, ya nade ni ya guru man rasa. Betul kan nata coba-coba gari mapamulo ko kata dere ijolo. Pada nare kumat julek kay tama apa iya gitu ko to masampaja ka po ngalata ala ni wasiolo. Ay kan bahadere yan pada gitu ko masih masampaja si bobo ngalata lang to mahape ko. Mga kira-kira kung katamuta si Olong mako to si pabicara to lipako to patul gajili-jili. Tentu makaleleng itu. Iya na rumaka dito to sa iya to ampe bakal nabita. Matandra to tao di na huso ko masampayan nang kataw mata mana ngalili na ko masampayan napay makan ka napay nakapesa soko na napay mata. Ito makade nabita kene huso ide na kor kedona. Ito paangkat to sahaba masampayan na to na nasapuro jago na mako. To di na jakay jago na. Sampayan no. Itu pura si makor na jake jago na tuli makosi matanay. Tapi itu tu nak batalkan sampayan itu matay makapilipidi. Apa telu tu pak de na dosa ka sampayan namo kedo kasiaga. Nomoro sidi kedo na aning. Iya ko makapilipidi matay to. Apa namo makapidi ka sa pulo dito na batang. Iya ni ko makaka ni makoy na manuri mata sapi na maluppo. Betulnya na sa ni maluppo kay sini 2 3 apa batang ni. Iyo po ko yan. Namo ka sa pulo mako makaka ko mo chidi bawa ni de na ligaga. Ito si bawi ya matay ko kiri-kiri de namo kiri-kiri kasi age to ko kung katotol makapaduman ana mako de na bata dia tu. Pak kedo na ya tu matay de na bata dosa kasampayan. Kemudian yang ketiga ronewe iya roci di ruyawa ko kedo-kedo dito na marigaga. Ampe makana aronin ya Pak. Dia na tama makun ray. Iya tu dito na dosakan. Jadi ukon itu ampai Pak tau pandita nabahas yero istilahnya iya kana budaya kana staine tonrimin laudos siba sujud pacampurangi si bawa sebelum beresan apa angka doa tambahan ko tu ko puri baca fil alamin innaka hamidun majid baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika tapak kecedian Allahumma inni ebong tabantu ka kasi ala dzikrika untuk si mata maringan rala koridi wa syukrika tabantu toka untuk menjadi atas syukur la koridi wa husnil ibadatika ya pokoknya tapancaji pak kasibir ko na sa iris sa ito din ang suko tapancaji nga nga po nga pak kasibir ko nga palisuko di sisip. Ito, oko nito ampay pa, tau pandita mabahas yero istilahnya iya kana budaya kana staine tonrimin laudos siba sujud pacampurangi si bawa sebelum beresan apa angka doa tambahan ko tu ko puri baca fil alamin innaka hamidun majid baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika tapak kecedian Allahumma inni ebong tabantu ka kasi ala dzikrika tabantu toka untuk menjadi atas syukur la koridi wa husnil ibadatika ya pokoknya tapancaji pak kasibir ko na sa iris sa ito din ang suko tapancaji nga nga po nga pak kasibir ko pak kasibir nga palisukul di sisip.
tilawir apa deh pak Thomas sampaja tetap tulis lese maka lagi ustaz ini namun ustaz lese itu itu iya ang kalala ustaz pak Thomas sampaja ni mapat di ulu magi mapat di ulu pak nasangaga na rampe matu ko macarama dan kigana waya yak ang kamako pak itu jamaah lobami memang kali ngacara tu dah iya ustaz itu madari mapat di ulu kigana aja bahas itu ya ampai pak biasa ro mancata-cata kak kumi kalau ada we nampar mana guru tau papi sawi guru kasih no rumah kali papi itu aja na salah kawannya le mulo ko pong alata aja mo guru kumi kalau ada aja no mo guru boleh po napa ko mabaca aja mo aja kumi kalau apa iya tuh ko mabaca ko ikum itu me para tuwi ilawannya ko pongi makada kiga na butuhkan tawi na iya ro tapu bakal na itu tapi mana ciri gini iya nanti na to mak buat sewa to ngapa madar itu cia gaji iya jadi itu ya madar itu materi pak dia itu maka dewator ya itu maka mesti deh kiki imu pak itu sampai madar maka tadi terstruktur intanya rusak itu makanya upasanya narewa kape memakan iya rona sampayangin tabajar Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika apa ipot tabantu ka kasi untuk si mata maringaran ko ridi nasaba iya ti ka masumuta mo paringaran ito iya naro ilaw ipot tabantu ka aja na tulilap pa iya paringaran wa syukrika tabanjanji ka ada syukur nasaba iya jito tayo pa yasang ito magkasiyasi ito makuramo ang kajitulah asap koti majala lasa din na may gana yan ang tiyasa tau perri lasa siya gana tanya tau kasyasi bago tau kasyasi din ito kawalang palan ang kanan resto di kanan ko baji yan tiyasa tau kasyasi din ito kaga tapi asang ito perri may kaya gana ang kaulawan na ang kadina ko bangin kamotoro na tapi may mangoto yan na tau makito makaraking din namin ito na may masumba pa din namin namong kauto na namong kaulawan na siya masumba apa to lima kali ini lagi deh nagan mana kan ini tahu mandari itu maka maji ku ya anu maka tanda bola patati ka tu bola na ka tu bau to na maji ku masuk na ka 10 bisa ko mako memang atina majipi tasakama ya namo to kasyasi pa namo to de ka kasi mana polean na tapi ko masagi na yatin na me ka to na dire yan na to na kada pa dite aja din na to sogi mo ala bandahara masigi tahu masagi na apa aku tahu sogi minan tahu magiki ya may masumba to apa lasa ya tu tapi ang kaupa burana nalay deche nang kaupa burana paturo na bita makade na bita suroy paje suratul waqiah na malappa atinna tisawa katil waqiah jinang katau may kima ko to tasuri baca waqiah paje tu apa lasa ya tu pak lasa ya na tumiga makibo surat katarangan kurang mampu penuh kantor desa ang kabantu at pagkasilapo tau perimanan itu dari makadate nang kay rumah bulawa lang yan malah bantu memang nasugi na hindi cuma parjibi ni papenadina ayan na to yan po madari pa ito po maka beda to tau kasyasi sa tau perli sa nga tau kasyasi melo iman rin na deka sa nga tau perli ikaw to na chidi may pagan na idua ayan na to jadi dito sa dengan sitongan na nawat dibantu itu Pak tahu perli tahu kasih ini perlu dibantu itu sisa lagi betul ya kemudian mencari betul ang kato tu Pak daw nga mo pay monrina yato Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pon milaw alinrunga nga lo ko di pole di pacala na kiburo apa ya pacala kuburo mawadato apa dito na mana na tahu icala ko kiburo itu kaya tahu icala, tahu magala mapasisalah. Ali na nasabali na pangibat tahu iya na to bacala kubur itu. Pak kami to ngapa to Pak? Terutama ya tu tim sukses kong ka caleg. Si Pak kepala desa. Iya tu dari itu Pak natungka kompo-kompo di na pangibat. Ali na nauntu nasa na icoconi anggota na to kumapangiwan. Kemudian yang kedua tahu di na mapaci kumabisay. Termasuk arwane ko pura teme itu nade na mapancingnya itu makunray makoto yan na to nang kita po tarika tapi usaha po sa pare na turun to ya desa na
Asana salat sunat kafaratul baul. Kaya waktu di jama komedi masa paja sunat duha. Sebelum sholat sunnah duha dia kerjakan 2 rakaat sampai dia sunnah pepe pacin na jisi bicu. Usapa hadis tadi bagau untuk pak. Dia ujamanya ro, tapi aku kibo tapi kain kamana. Engkah, dia ujamanya nasa balik untuk ya hadisan. Yo mungkin yang kamu hadis malam mai lau pagi ni kecuali hadis doif dia upake. Ya ko hadis ang sana hadis doif upake mo tu, ya ko hadis malam mai upake. Apa ia sange hadis malam dia na cocok berubah kedudukannya. Ia kok hadis dhaif bisa naik menjadi hasan li ghairi namanya. Narikong ke hadis kuatkan. Pak itu hadis emang kok itu Pak. Pada misalnya angkat tahu tanduk tedong, angkat tahu penran, angkat tahu bonek, tahu supeng, angkat tahu wajo. Si runtu ya Pak. Nanya teh apa si runtu angkat tahu pandrita, angkat paboto, angkat tahu papel, angkat tahu kalasi. Tapi si runtu ya Pak. Iya na romang kalinga hadis sama kesemangat pa. Maka de barana ang iya tu sampai ya sunna ayuro na su masorola gina yalino lololisa barana makori podang iya na te pa mang kalingi. Tapi iya te pa ang kataw panrita, ang kapaboto, ang kataw kalasi, kataw papalem. Sisan na pura pada rewa lo kampuna. Rewa ito pandita lo kampuna lobo ni, rewa ni rona paboto ilo wajo, rewa to nito kalasi lo penrang. Lato nyo ko penrang to kalasi na po ni nasa iya tu sampai ya sunnah subuh masa rola bina ya lino lolisa tak pemakan itu pak balebeng. Malam aja mau kali bicara atau pak baleb. Sisan na lo suku wajo ang katoy nasang de uang kali nga to iya tu nampaw makada iya tu hadesa iya tu sampai ya sunnah yolo sampai ya sunnah masarap bina ya lino lolisa nasang pekuleta pa rin na paboto niya. Lawa mani wajo narunto to pandritay. Napaw niya rato pandite makada iya tu sampai ya sunnah yolo na suma sarolab ina lino lololisa. Iya ro na hadesa ne ro malamay ro mendre ikadudukan na menjadi hasan li gairi na sama ikuatkan yung naoko tau pandite ini. Makido. Iya ni ko na narunto ite rustase ro na pau iya manita duwe de na naman. Nasa malamang cini paboto cini papalem nah kan kawan dia bicara maku itu jadi itu ampai hadis yang makada malam makato makada matanda nasabak masing-masing beda tempatnya dia mengambil okun itu namanya apa tuh nakada malam malam mana nih padahal deh berbeda jadi iya itu kok Bukhari Muslim aja nakada nah hadis Bukhari dia nak tentang itu apa Imam Bukhari tanda hadis na tanda to apa angka tahu pak talumpu lagi na curi na melo ni male hadis na tapana runtu man yang pandre nyaran na pandre nyaran na napana tadi tulu ukur ilalan na nanre na tapani tay na sa itaw kalasi na pandre gagapit memitikan ni dia na pandre kini dia na mitikan ni apa na tadi tulu jadi niat na pandre tak kasan na maling yan lahiran na tapi niya na melutikan mati ta kalasi. Jadi ya Pak makokwai di kuya na Romelo ipake maka datang malampu dia nagatang malampu. Ko standar ni mantai Imam Bukhari. Dia nagatang malampu. Pak ini Pak bale to ngani. Makoanya ro ta Romelo makonya yan to ampe maka dito mato ay tiga gatong malulong mangkaling ito mata ini ito mata ang kalasan na mataru-taru na patak kalupang aja banung oleh makoro jadi nangyara patak kalupang na dia na pada ini yung pwede tak kalupa to nganya pa yara pak gangka sera susu nene na napalaman ng sana yung pwede dua na yasi tayo lupa ini gitu jadi makiro jadi ko hadis satu yang pwede nawa dito pa tumacapa to tapamakada hadis ang namay deh angka kamu mahal runtuh imatu makorma kedai watada makitu kemudian ina Allahumma inna a'udzubika min azabil qabr wa azabi jahannam fitnatil mahya ya bahaya toy petanana atutungan linoy iya na mega makokwa wal mamat siba petanna matian pemimpitnatil mahya wal pemimpitnatil masih dajjal ia berbahaya tapi ia ko ia dajjal pa ang kamu Pak Burana tapala 10 ayat pertama suratul kahfi ia tahu tu pasal nabita ia mau pala mo 10 ayat pertama suratul kahfi din akan nakupitan na dajjal 10 mo ayat din baca ya pala
Paya baca ni silangan itu tapal ayar. Tahu usahakan ni tala di pagupu ko ni Jumai. Apa sunnah hukumnya itu dibaca suratul kahfi di hari Jumat. Sunnahkan. Mana itu suratul kahfi Pak mabeko-beko. Ya ko tahu dia nama biasa mengaji hais. Taloko-loko di lana. Karena itu huru hara akhir zaman. Kemudian persiapan untuk mencari ramalapa buih. Upasannya cede tak kalangi ano pak nasabak de panirule di paketo ngi rumah kada sesuai petunjuk na nabita tak kalangi cede mande subuh ni ia mereka orang pe cede maka dah ia je sange makan sahur makan di waktu sahara ia sange sahara pak 20 menit elo na tama subuh yo pi di koto mande subuh 10 menit elo na tama subuh yasan ya de asian padahal iya na tuman subuh dong pak makadai makan sahur yo ko to manda tate talutanya itu makan sahur bande tanaman ni mesan itu mande dan nyeri nih gitu jadi usahakan nih jadi tapi makada wah de apa ya boleh pak ustaz kok aku itu gampang Andre muki tate talu tapi aja tanya kang makan sahur Andre bawa nih namo talupan de tante de naman gagah maybe imsak makada 5 meniman na imsak ala ni air putih ng pamala karoma talo batu Andre tayo nung ijolo cede tanya kami makan sahur napatali aro karoma Andre taluero tapo pa ito ko karoma pa iya minanchi pa pura ko ganjili ya ko duway de ya ko bernabali ya tu ampay karoma nasuro kinabita Andre ganjili matero cidi talu 5 pitu asira 10 siti 10 5 makoro namo sira puro na sira itu yang penting ganjili makito jadi nasaba ternyata memang na tadi kita wajah na makomimati ya unik memati ka romay jadi makanlah dengan jumlah yang ganjil jadi makanya to pakai mana subero to ito mino na weche de na payanri aro ka romay aro talubatu na pa si tomino selesai apa iya ko napay melo man subu ko kuro ko insay tayo nali asya ng ngidi pamadali tak lupa na yan padi ito mapuasa balas dendam wakilo jadi ubasa niya bentungan na iyaro talaro kemudian kegawat tuwi di tabahay Allahumma lakasuntu atau zahabat semua batal tirosa batal ajur insyaallah kegawat tu tabahay sebelum buka pura dibuka itu doa dibaca sesudah buka puasa apa itu bentuknya fi'il madi bentuk lampau maka dia itu talabasa tenggorokan malicak ketika rot atau dia pernah minum maka iya itu sitongan na pongala ta'ala kat dua na tarongi maka dia iya atau puasa dua na lolongan cik dia kolino pada saat dia berbuka satu di akhirat kelak kegawat tu pada saat berbuka ia ko pura di minum pura man recede langsung inilodong nasabak na suguri po ng Allah Ta'ala ko tumangilaw jadi para ko magkali po ng Allah Ta'ala ino na yolo pura ko minum ilaw no nasabak angkat ko tu tarongan ko tapi ilawi dan di situ la doa sangat mustajabah cuma madali di palibang tomate di galusu mata ko napasanay na soro kada tadi yo lora da dapat tolong sapanya sige ngi jadi usahakan ngero ko pura ki minum anu macam ni gian recede napaki milodong saya selalu begitu manfaatkan itu dan saya perhatikan sinin na pak dongang ngiwilaw ko rimon rin na buka puasa tembus manang itu kumimentiro pak dan saya rasakan betul itu jadi ukiti pakai yopi di kada mandre ki galusunya itu apa ko ramalangi matu taruba ya rojanna mangalibiro istilahnya banna tapak ganay pitu menek pak mawatato ji itu katoji itu tahu natagami man nasa tamu ko tiro pak bangi medali makor ni nasa tamu ko itu paminu sika jalupo napo parto pati natungkan napo mar napasimina napalogba pure balan sukama awe na iyero to bukay nampay palak kasi mandre pugore warrato na nande maki mamaket yari gadadara matokan hukumna
Na masalah ko to masampayan na to na. Ini betul na itu agama taratoro mato, taratoro. Na itu waktu na mga rigi na labi to si Jange. Labi si Jang. Taritan na tawe mandai na sabak makannya orang berpuasa itu ibadah. Pada saat dia buka, itu apa makanya kita ya ko pangit ay mo Andre ko buka ko Andre mo ko matarwa yung papisawi. Unro pentingnya ya. Jadi kita pemulaan sekama kabo tu papa. La ilaha illallah papura nila na minutan lucante gila. Langsung di kama. Tari yo matanang. Tari matanang. Iya ko witam kadua tan rumah sigi anu ini napabangi ro ko bangi tawe. Napabangi radio di napangalena. Napabangi na steady bangi radio na bar radio mandre ni na koro di na ba? Matupi ko na dati ni waktu na bani sesudah asar langsung ikamat. Kira gato pake ya tapi aku ya demo na kopito ni man na maka jadi itu tahu